ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک. ظاهر بونا عاجزی عجز حکیمه، یعنی یه ترسیزی حکیمه درمان کرنا تداوی کرنا جاریه و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و روبرنا هانینا روحانینا پادشاه به درگاه خدایوا، یعنی خدا پادشاه هات با عالی درگاه خدایوا و در خواب دیدن او ولی را و دخو دیتنا ویدا، یعنی وید خونا خدا که ولی کی دیت بو هاد حقی ویدا و بندهانه. بله. شه چو عجز آن حکیمان را بدید. سيدا دنجي متى؟ بله دنگتی. سيدا رو آوردن نه معنی کو معنی اعراضه، يعني اعرض عن نه روی آوردن یعنی روی هانینه، یعنی روی یعنی توجه به بال درگاه خدای به. بله سيدا. یعنی اویا شخ داوجه درگاه خدای چه جامعه ما هر حاشا اعراض کش خدای نه. بله سيدا خودش. شه چو عجز آن حکیمان را بدید. شه وقتی که یعنی چوا که عجز آن حکیمات دید، عاجزی آن دید تداوی و کچکدا پا برهنه جانب مسجد دوید. آوردن بخوب معنی getirmek demek آوردن. او ayrıya. آره آوردن معنی getirmek yani رو بویوانی یعنی توجه کرد بالوی با. یعنی بری خدا وقت سیدا یا بری خدا و داری یعنی. بری خدا درگاه خدا. شه چو عجز آن حکیمان را بدید. شه وقتی چوا که یعنی وقتی که یعنی زمانی که عجز آن حکیمان را دید تداوی و جاریه دا و برهنه جانب مسجد دوید بنگه پیخواست و بالی جامعه و بازداد. والله پا برهنه یعنی نگه پیخواست یالن آیاق جانب مسجد یعنی طرف جامعه و دوید بازداد. جانب یعنی و طرفی عالی جامعه و دوید بازداد. رفت در مسجد سوی محراب شد. رفت در مسجد یعنی چوکت جامعه و سوی محراب یعنی عالی محراب و طرف محراب و شد چو. رفت در مسجد یعنی چو کت جامعه یعنی چو کت اندر جامعه سوی محراب شد و عالی محراب و چو یعنی شو محرابه. سجدگاه از اشک شه پر آب شد. و چو سجده اوجی سجده اویجی سجدگاه طبی چو عالی محرابه و لمش کرد سجده بر اب سجدگاه سجدگاه یعنی محل سجده مکان سجداوی. از اشک شه استیر که رونق شاه پر آب شد او سجدگاهی پر آب بو یعنی پر شل بو یعنی پر استیر کی پیدا هاتون خواره و او سجدگاهی تجی آب بو یعنی شل بو راجع. چون بخیش آمد غرقا به فنا. از غلام او جبونا به عشق وقتی که ام جبونا گناه خود شما ناگرین نظام قد گیرین من نایا چر بکم سیدا ام چوا بکن يعني أبيا أصلا أبيا تصويره يعني نكو إلى بادشاه كي وجبو كشكي كيرا أصلا تشتك تدبيجي ويد بيجاشكم. أظن مناي جزري دبي حتى تنورا باده رنگین نگی سجاده دوری جوی شهزاده دردانه یا گردن شعاج. من أبيا شو أبيا ويد بيجا. چون بخیش آمد زغرقا به فنا. وقتی که بخواه هات بخیش آمد یعنی بخواه هات زغرقا به فنا اجوه یعنی آوا کمرتی از غرقه یعنی آوا فنای کمرتی از غرقه یعنی تشبیه فنای کریه به غرق آوا کمرتی از غرقه غرقاب
آبکی وسا که انسان تیدا بخنقه يعني مثلا غرقاب بله بسرها بقولت يا بله غرقاب يعني مثلا آبکی 2 متر 3 متر 4 متر مرتين خنق خوش زبان بکشاد در مدح و ثنا يعني زود و چکر زبان بکشاد يعني زمان خو ذكر در مدح و ثنا در مدح و ثنای خدا دا خوش زمان بکشاد در مدح و ثنا يعني حمد و شکر خدا کر در مدح و دعای آمد فنا و دعا در مدح و دعا ماذا مدح السنة مدح ثنا مدح و دعا تشكينا بعيني تمام يعني ناوي شيء نسخة جاب دقش بن فقط ها سناقو ها دعاقو عين معناه إجا تشدقو دبي خباكر يعني زو زماني خباكر دبي خباكر مدح سنا تشدقو أو هادقو كي كمين بخششت ملك جهان كي يعني كي أي أصل خدا وصايا كي يعني كي بيجن أداة بيانه يعني بيان ما قبل ك يعني شو دبي خباكر حمد سناكر كو أواقو كل ماجين بين كو أي حرف ندائية يعني فقط هردو بهوا عطنا تركيب كرن بيه كي أو كي تخين يعني كي أي أصل خدا واي كي كمينة بخششت ملك جهان كأي خداي كو أن كيمي إحسان وقنجية بخش كرناته ملك دنياي يعني أب ملك دنياي أن كيمي إحسان وقنجية تاني يعني قنجية توصى مظنا قنجية توصى برم يعني أم ملك دنيا يعني مثلا شن مش ببن دنيا دوي أو كده دوي أمبيجن وزايدة بلكي وك دلوبكي بحري ضاي يعني انا خلد بيجي انا بحضاره بنظام بمليار نظام تشي جالاكسي يعني هر جالاكسي بمليار تريليون بله كان جلال بي جالاكسيا ما يعني ابي دنيا هاني نهايه دبشه ان كيمي بخششه يعني عطاء واحسانه خدانه من شگویم خود تو میدانی نهان از چه بیجم من شگویم از چه بیجم خود تو یعنی تبخو میدانی نهان لبدر خودتون من شگویم چون تو میدانی چونکی یعنی تشکینا به من شگویم چون تو میدانی نهان چونکی تو سر من هندره من مخفیه مزانی أري بشار تجاه نهان تشتي بشاري تشتي مخفي هذا الشيء أو يعني تبخو زاني أنا أتش بيجم يعني وكيكو احتياجي تناز بيجم بله وصا تفهم كرنا وصا أري أما باشيش بيا إعراض ك يعني باشيش بيا دبج بيا إعراض كدبه ليك قفتي قرشمي دانم صرات سيدا تساطرك درباز كر أي هميشة حاجتي مارا بنا اي ياش بارا ولا نيسه ابي ما بريا نبسان دي قدمك اي هميشه حاجتي مارا بنا اي خداي كو يعني هميشه يعني تم حاجتي مرا جي احتياجي مرا بنا ملجئي صغنا قامتوي بله صغنا قامتوي يعني اي او خداي كو بدل من هذا محذوفه أي خدايكو هميشه يعني دوام لي حاجتي مرة جي احتياجي مرة حوجي مرة فنا تو ملجئي وملجئي يعني بار ديگر جار کی دني ما غلط کردیم ما یانشی کریه راه يعني مرة شاش کریه ما غلط کردیم راه مجاره کی دني دي ساره خو شاش کریه ليك قفتي قرش ميدانم سرت أبيا بيشيا ويا هاني بيا دجمتري ده ويغون بو بدريا وقت بش ببيتا كي كمينة بخشت ملك جهان بويرا ده ويغون
لي قفتي لكن تقوتيا قرش ميدانم سرت قرش أسرت تزانم يعني قرش أسرت تزانم جي زود هم پیدا کنش بر ظاهرت لی زوکا تو وی سر خود پیدا بکه لسر ظاهر خود زود هم يعني ديسا زود پیدا کنش پیدا بکه کن فعل امره شين ضميره راجع بال في صريفه يعني زود هم پیدا کن سرت را وكي بجا بر ظاهرتها بر ظاهرت سر ظاهر خو ت خطاب يعني ضميره مخاطب را يعني زوكا پیدا بکه اوی سر خو بر ظاهرت سر ظاهر خو چی بو؟ بله چون برآورد از میان جان خروش چون برآمد آورد وقتی که اوها به جور و هات یعنی پیدا بو از میان جان جناوا رحی پادشاه خروش اف جوش و خروش یعنی کلو و کلجان و صاوها به جور و درکت اندر آمد بحر بخشایش بجوش و چاقه بحر احسان و لطف خودیجی بکلو بجوشه و هات اندر آمد يعني آمد اندر جوش يعني بحر بخشایش خدا آمد بجوش يعني هات بكلي يعني كليه يعني او شفقة ورحمة خدا كليه يعني شفقة خدا كلين معناوي شيء هو إحسان وقنجي ليبكه مثلا مرض به دلي فلان كسب مشوتي أنا دلي شوتي شيء يعني قنجي أو كل مكر خدا رحيمة رحمة رقة قلبية قلبي خدا تنايا مثلا رقة قلبية حق خدا ده يعني إحسان وقنجي در میان گریه خوابش در ربوت دناوا گرینه دا خوی وی بر يعني خوي وي ربوت يعني خوي وي رافاند يعني دناوا وي جريني وزاربار دا خوي وي قرتو وجخوت شو دي در خواب او كي بيري رونموت دي در خواب او دخودا دي وي كي بيري كي اختياركي رونموت يعني روي خو ظاهر كر يعني جرى خيابو خودا ديك بيركي يعني جرى خيابو يعني بيركي هاتا خواوي قفت ايشه مجده حاجاتت رواست قو اي پادشاه قفت ايشه قو يا پادشاه مجده ومزقينا مشترى حاجاتت رواست قو احتياجتا مرادتا هاتيجي اوي ببا اوي ورجي هاتيجي گر غریبی آیدت فردا زماست اگر غریبه کی باور باته آیدت یعنی آیت تا ضمیر مفعوله وردا اگر غریبه کی ور باته فردا صبح ازماست زماست يعني جماعة او غريب او غريب مروي ما يعني آدم ما چونکه آید او حکیم حاذق است که اوره ابيات بزن بكو او حكيمه كي ماهره دكتوره كي ماهره uzman doktora uzmanه كي دكتوره كي uzmanه ماهره اذا نشد بيجا çünkü ayet vakti çünkü gavakvara او حكيمه حاذقه حكيمه كي دكتوره كي ماهره و من بجن بالتركي uzmanه اگر شي صادقش دان كو امين صادق است صادقش دان يعني توي صادق بزان به
يعني شين ضمير راجع بالحكيم وياه نا وكي ونينه يعني وكمان سختنينه جبو برامرانينه صادقش دان يعني صادق دانش اصلا شين معناه دام تعقيب دانه وياه مفعولي وياه اما جبو وزنه را مقدم بيه صادقه وزن قيا صادقش دان يعني وي صادق بزنبه كو يعني كي او اصل خدا او جوا كي او كو او امين وصادق است كو او مره كي امينه وصادقه جي تجي وي صادق بزنبه در علاجش سحر مطلق را ببین ده تداوی ویدا درمان کردن ویدا درمانی ویدا سحر مطلق ببینه سحر مطلق يعني يعني شيء وقت طلسمة يعني شليكو بيجاوي يعني سحرك يكون مأثرة يعني سحر مطلق يعني سحرك مأثرة بشرط قيد يعني علاجه ويجي سحر مطلقة يعني تشتكي وصايا علاج درمان كنا تداويك وصايا بقيد وشرط وصاب بينه يعني قد هيش اعتراض من اعتراض وترس وخوف نك يعني در مزاجش قدرته حق را ببين بين يعني ببين يا قرأ وصابه در مزاجش در مزاجي ويدا قدرته حق را ببين قدرته خدای تعالى ببينه يعني او علاجه كدده سحر مطلقه يعني تشتكي يعني علاجك مأثره تاثيره يعني بقيد شرط نشان داده والمزاجي ويجي المزاجي ويداجي قدرته خدای ببينه ومشاهده بكان يعني ادبي ما بصير مطلق يعني تشبيه يعني نبخو سيرش خو تشبيه يعني مطلق يعني مطلق قيد وبندايه مثلا يعني مثلا تدي الدكتور جي درمان قوا كددن وي او كوي دخايني وي كاردي دون نوا قطيا علاج دا شاد بي اگر اوابه اگر فلان تشتنه تبي علاج يعني بخوي واشترى فايده لي به اذا دبي درادا افيا قيد ميد وقيود وفلان وبيوان وان تشتتنه جرب بجد بيه كسن علاجه تداويه وكان نشاني سيدا نشاني شكري ويا قلبي ويا ببركي ويا هنا نظام تشيكي ويا هنا في علاج نابه يا فلان بيوانا وانشتا يا اوابك فلان مشان وانشتاني يعني التداويه ويشبه جاء او يا ورا جي جي خبين شن رسيد ان وعدگاه روز شد شون رسید آن وعدگاه شو وقتا که گیشت آن وعدگاه او زمان وی وعده و روز شد و بو روش يعني رویا آوید روش بو چون رسید يعني گیشت يعني حال وقتی آن وعدگاه وقتی وی وعده وقتی هات وقتی وی وعده و روز شد و بو روش يعني او شب جامعه مایه آفتاب از شرق اختر سوز شد آفتاب يعني روج از شرق جالي روج هلات و اختر سوز شد يعني استيركا شوتان يعني حكم استيركا ابطال كر يعني رعنيا وهات رعنيا استيركا قد يا استيرك جلوه ناوي چون اختر سوز يعني ام بيجد اوكي مركبه اختار معنى استيركه سوزي سوزيدان بمعنى شوتاندنه بله يقمك يعني اختار سوز يعني ايكو او روجا كو استيركا شوتينه مرة شوتاندنه كان بيجن استيرك شوتاندنه بله مرة جي يعني كو روجتي حكم استيركا بطال زباين وكي كو بشوتنو بقدم بود اندر منظره شه منتظر بود بو اندر منظره يعني هندره پنجره ده يعني پنجره ده شه پادشاه منتظر پادشاه يعني ده پنجره ده بو منتظره تشتيكو ابيا قوتو ابي بيركي او وره بو منتظري تا ببيند
آنچه بنمو دند سر جبو که ببینه تا ببیند آنچه بنمو دند سر او تشتی که يعني بري بنجري وصل ساكني يعني او تشتي كجرا السر قوتبون يعني سركي او تشتي يعني السر ولا راه جرا قوتبون وي بيري هاني جبوك شبكه ببينه تا ببينه جبوك ببينه انشا او تشتي بن مودن كجرا قوتبون يظهر كربون سر ولا راه جرا قوتبون او بير جبوك وي ببينه ديد شخصي فاضلي برمايائي هو البنجري ده نرى دبي ديد شخصك فاضل آل فضل او برمايائي او برمايا مايا يعني إنسان كوخي معلومات وعقل وعالم وزانا وزنجين وغني جوانا ردبين مثلا برمايا مایه جانا مثلا ج سرمایه مثلا دبیجن يعني اصل تشتكيرا من لغة مذكر برمایه خردمند دانشمند نجیب اصیل مالدار ثروتمند اريه وان شك ما جوش عيني مش دويد بش بله ديد شخصي فاضلي برمايي ديد انسانك فاضله وصام بيجن يعني عالم ودانشمند يعني عالم وزانا وبيهواي آفتابي درمیان سایه‌ای وصار روجكي دناوا سيدا آفتابي يعني روجكي ويدي يعني وكي شكل كان بيجن روجكي كدناوا سایه‌ای ناوا سيكي دا يعني او مرر وكي روجي مساوا شوق ددا دناوا سيدا مثلا تديش سي جنالدا سي جوا جي سي هبه طاريه ايجابيه جي مثلا دناوا ويسي دا وك روجي تشدبو او دبرقي ورعني دا مثلا دينكي او كذا قسم الدنيا دا قرانlık ormanlara division yani جبركو دويدري orman pırın نيوان ormana ve kayde şeve tarih be bir cami ricaz de kelime cerabej mirasid az dur manend hilal dibe dur ve had gihişt yani gihişt evi ciye padişah veki hiveki yani نيست بود هست بر شكل خيال يعني هبو تنبو وكي شكل خيالي يعني قاف مروي دي قاف ندي قاف خيال كر قاف خيال ندكر وك شكل خيالي خيال هذا جانا هيك تشمر تدي دي باشي مرو ندي وكي اوها بشكليو يعني genelde insan yani جدور وتاني جانا وان بعرب جمرات بين شبح تشكيك جدور وخيات كم خيالات يعني خيالات اكيد من خيالات يعني او يعني انا او مثلا الخيالات زي ايري رشك مثلا تدي امام بين جدور ورشي وخياك رشي وخياك يا ريش التركيز هذا خيالات بنجرا جويرا خيالات بين تركي اري نظام يعني جدور مثلا رشكي او هاد بينه جاء ورشي هاني جانت دبيقه ولا مروه جانت بي ولا نا مروه جانت بي هي جانت بي نتنيه او سواكي وكي بيو تي جانا مروه هي نوع عوراده نوع او كذا وياخذ مروه رمضان اذا ليت قرا تدي جانا مروه خيا كر جانا جي هندو نابي الشبح نين الشبح عربي شبح خيالات ميرا سيد ازدور دبي جيشت جدور و مانند هلال وكي هيبه نيس بود و هست يعني جانا تنبو جانا هبو بر شكل خيال سر شكل خيالي وكي خيالي نيس دوش باشد خيال اندر روان نيس دوش باشد يعني وقت تنايه خيال د روحي و د جاني
انسان ده يعني او خيالك دروح انسان ده وكي كنت نبه او خيالك دروح انسان ده نيست وش باشد يعني وكي تنه نيست معنى تنبونه وش أداة التشبيه وش يعني كلمة لاحقة لضوية كلمة والزلقة معنى مشابهات الشبهات دا إفادة كرن وكي لبيت ده خدا ده وش دبي يك معناه خوش وزيبا وش زادا زازاكية زازاكيز أم خوش راد بين وش وشو وش خوش وزيبا معناه ددو دبي سرا بي وغش معناه ددوز أبا شيك سرا داوي بي هي سرا وورجل بي او بي بنزر بلكي او وجو معناه بدا غش وان معناته نا اوي بمعنى نگو بمعنى اصين ابي ابا كنت بردا نگو اما وش کردن ساختن وش کردن وش پیشی دا نای ابا جبو تشبیه را تم داوی راتی اره تمام ابا اجا لغتا من وش دبي جيبي عيني ديرك وش جيبي اشتا او جيبي تمام او معنى او يك معنى زو تمام ابيا او اما جيبي بيست وش يعني وكي تنبونه باشد دبا خيال عند الروان يعني او خيالك كنت نروح انسان ده وكي كنت تنبه يعني تو جهان را برخيالي بين روان فقط تو دنيا يعني دنيا خلق الدنيا را برخيالي بين روان تخلق الدنيا ببين كل باي خيال اكيد ما شنو تشن برخيالي يعني بش خيالي كيفا ببين روان شنو دمشن يعني خيال دروحي انسان دا اصلا دا وكي تنبه اما تدنيري تمامي دنيا اللي باي خيالي دمشنو تشن نوصل يعني انسان لولا الخيالات دبي شيء لولا الخيالات ولهلك الفقراء مقام يعني من خير حدا انسان شوال باي خيالات چه çünkü ev teknoloji ev tasarım ev fikir ev mesela mühendisliği ev tişte ku insan hayal deke o an hayalat koza gerçekleştirmiş bike hep tişten yani bir hayal yaşko ki insan piyade ile hayal gelek يعني خيال طبيعي تشتكي اوكي تشتكي بجند خزانتها بجند اوكي انسان ده هي عقل الانسان ده شو خيال تنبه ايجاد شنابه aynen böyle اوصل شنابه فقط مثلا وان آلة تصوفي يعني قال لك تشتا بمعنى بينا يعني خيال دبي قال لك تشتا مثلا انسان هي مثلا إدارة ويدبا وكاويدبا فقط شعبي تير نابه يعني خيال دنيا شيتك وقت مثلا الشيخ سعدي وكو لأعضاء كيشي دبي از ميوان تجارة كيبوم او دبي جمرة قو نظام ازي فلان تشتي بن فلان داري فلان تشتي بن فلان داري فلان تشتي بن فلان داري دبي حتى درنگ شبه دبي وصا خبر دا قو باشي ازي ورم رونيم دكانة كيفاكم وشغرا يدن دف تجارتي بردم بشتي فان مال خوليا دبي رعت بو سكني هيجا جمرة قو يا قو سعدي قو كات شتت بيش تشت بيشي تجي تشكي بيجا قومگو آنشنی دستی که در صحرای غور پارسالاری به افتاد از ستور گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاکی گور يعني لبا آلي تصوفي وان بشتي دبي قالك تشتادا شوين او انا خيالاتنا وبرجي مقبول نينا ولا جانا مثلا ادبي خوازي كافان دردا تنبون بابا بروان ايجاد وان جتنب يعني وان ايجاد وان مثلا شيء كرنا كاتش يعني الدنيا خرا كرنا انسان زيد كشتن شيء بس خا انسان برضه وقصاجي كشتن شيء انسان سعادت ناني كي بلي سعادت ناني يعني حرب رانا كرن ظلم رانا كرن تعديل رانا كرن انسان گوشت يرد خون هر شيء كيست كرن بلي داز ذكر هر دو بحري
كام هاتن كام برخي نا ريب برخيالي صلح شان برخيالي صلحشان وجنقشان يعني اللي صار خيالك يا صلحوان وحربوان يعني حربوان وصلحوان اللي صار خيالك يا يعني تدي تشتكي شيء كرد خياله وانا دربال سوى ما واب كنو وتدي لها بخصنا هذه فلان توفراغي فلان دولتي بقرب ياخذ هذه مثلا اقونوميا هون شك مش بكم وياخذ هذه نظام محاكمه دنيا نظام هذه ببم شيء باي خيالك تدي حرب شيبو لباي خيالك تدي دي صلح شيبو يعني اف صلح وان وجنگ وان انسانه جيانيه لسر خيالك واس خيالي فخرشان وننگشان وج خيالك يا افتخاران او عيب وعاران ننگ بمعنى عيبه معنى عاره أري فديه شرمه بوانا وين ان خيالاتي كدام اولياست عكس مهرو يعني بستان خداست أبي بيتهاني أنا كي شارع تدا محير ماني معنى ويدا يعني أبي أجيك دن دي مرة غريب أبيات قالك جيادة تي يعني درباست بقى استشهاد ولا رقتينن أبي بيتا مولانا فقط يعني عجبت شقوت يا شق عسكرية هنا كي دوي دريدا مترددة أن خيالاتي أو أن خيالاتي كدامي أولياست أصلا يعني أوكا طور وفاقي أوليانه عكس مهروياني بستاني خداست عكسا وان مهرو يعني أبي بسات شعبي وان وكيبينه عكسا وان مهروي بوستاني بخشه بوستاني خدانه يعني اوان خيالاتين كيوات بجوان خيالاتي كنت ام بيجن فاق وضعف كي اولياء يعني عكسا اوان مهروية يعني وان صفات اسماء خدا بستان خدانه يعني وان اسماء والصفات وحدانيتها خدين المعنى خوش بياليتخ آن خيالي كي شه اندر خواب دید او خياله كو پادشاه دخودا دي در رخ مهمان همي آمد پدید اوی خيالي كو پادشاه دخودا دي وان خياله در رخ مهمان در ريوي ميواني دا يعني وي پيري كو جويدا دا در ريوي دا همي آمد بديد تبوصا ظاهر بو خويا هاتا تب خويا ويمرفي قوتي او بخبو او بخب شاه بجای حاجبان در پیش رفت شاه دشونا حاجب دا يعني دشونا حاجب وخدمتشي دا او بخو در پیش رفت پیش یاوی دا چو پیشیان مهمان غیب خیش رفت با پیشیا وی میوان خوی غیبی شو پیشیاوی میوان وی کش غیبی آتیه پیشیاوی و شو هر دو بحری آشنا آموخته هر دو یعنی پادشاه و وی میوانی وی هر یکی وقت بحرکی و هف ناس بکنو و تبله هف بن يعني بهذا بقريدايبن هل دوجان بدوختن بردوخته هر دوجان يعني هر دو روح يعني روحي پادشاه و روحي وي ميواني بدوختن بدروتن بردوخته بهذا هاتن دروتن يعني بدروتن بدرزي بطاب هذا دروتيبون بهذا ربطو بونيك قفت معشوقم تو بودستی نه آن
پادشاه گو aslında معشوقا من توی نوی نه جاریه او نوی جاریه نه او جاریه هم. لیک کار از کار خیزد در جهان لكن لیک یعنی لكن کار از کار ایش ری ایش رادبه و شیدبه در جهان جو دنیا yani dünya عالم اسبابه هنکی تج هنکی تشتا شیدبن yani جوی پیدا دبن و رادبن درد کبن هولی ای مراتو مصطفى من چون عمر از اولان از کار خیز خیزت yani رادبه خیزت رابونه tamam برخیز yani دبی رابه شب خیز ابيكم شب رادبن شب میجاد کن مثلا تدي هيزانا مالا اوكي مالا سيدة مالا حضرت غوث مالا غوث ده كتاب مثلا بريدا ابي بريا لاتيني كواتن ساندم دوي داد بيجن خيزان دبين خلقي بدري بر اوكبونه متعبد بونه انسان بونه بشاب رادبن شاب الميجاد كرت إذا جمالات قلتن شاب خيزان يعني أبيك بشاب رادبن لميجا شاب خيزان أبيك شاب رادبن شاب الميجاد كن شبيه حيات كن أو شبيه هلانين ما خيزان صاد بيجن يعني إذا ساطر ما مزيكرة مشغول بوم أف بريا و ساطر جبري نانا قوف محشوكم تو بودا تو بودستی گفت yani padişah go tamam معشوقم تو بودستی نه آن گو معشوق من aslında توی نه او جاریه yani padişah جوی میوان خورد بيجه بودستی تو بودستی yani تو بویی بودستی مفهم نکرد تو بودستی تو بود معنی چه؟ tamam معنی بو است بود است تمام او يا ماضي جي بيباب زلقينه مخاطبة او مخاطبة يا مخاطبة جو ماضي بيباب زلقينه بودست تمام اريد تمام بله ليك كار از كار خيزت در جهان لكن ايش درد كبه تش بر تشتا درد كبه يعني اي مراتو مصطفى من چون عمر اي او كسي كو جمرة مرا يعني جمنرا تو مصطفى كتوكي يعني دشونا پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم من چون عمر اجي دشونا عمر دا يعني هادية من توي واجي طابعي تما ولباي تما دبرتدا فدكار از براي خدمتت بندم كمار جبو اجلي خدمتها تا بندم ازي قريدم كمر اخويا مجازي يعني اذا حضر يعني مجاز كمر بند مجازا بمعنى يعني اج خدمتها ترى حاضرم خدمتها مثلا واني ما يبري قبل ايش كي بكرنا كاركي بكرنا كاميرا كي نواخو غريدان اوي فيستان خو تدي بري فيستانو اوي فيستان خو فلان خو جي كرم بروي كاميرا خو جيدا بلند كرم بروي كاميرا بيرا كان هيجي بلكي وصاد كن او كارد كرن ايش كرن يعني وصاوا فيستاني وانا وانجي واندا وايش بكن وصاوا ب يعني وار لابوري به وفلان به بيوان به اوي علامات انسان السستي او شكه يجا كاميرا غريدان مثلا جانا كرمان جمعت قوتن فلان كاس تدبيقي قرزة قريداية قرزة قريداية يعني قرز زاني مثلا قرزة تشلو قرزة جيا قرزة تشتاج وانا قوتن قرز إذا قواكو قريداي بيا جهب نتك صاغلم بو قواكو نقريداي بيا هر بشاكي بجيكي داتشو إذا فلان كاس يعني جداندية صاغلمة يعني جهر تجي إشارة حاضرة وكي قرزة قريداي وجهر ناكبه بريشان نابه و سيستوبستونيني بس ظلاميرو بس حسابكم الله خير كثيرا جزاكم الله